Khovela tual that tu rap thak zualte ziak tu edi el namte mishing makta duai tam takom na kan khovel zau taka hian kiltin maya engtik lai poin thil thleng makle danglam deuh hi aum reng maya chung zinga chuan tuna kan soi turang chi serial killer tual tha ching po hi atampol tak ani ome serial killer tamzo hi chumi pa an ni lain meichia tual tha mang kher hi chu soi turan wang leya anom ve zeu zeu chawani chung serial killer zinga chuan tuna kan soi tur Helen Jigado po hi telin alar le ming thang pol tak ani nge kumzan hi chuang lai liam ta kumsang khazariat pathum khan Lorian Britannia farmhouse pakhata Helen Jigado hi alo pianga friends lam chul chuak ni in anau pan lai chuan midang lam bik em han ti turani lova nau pang swal tia soi tur po ani heklo asiam thiam tak ni in kumsom pariat chungin mi somthum paruk vel turin asai hlum manani van doi thlak tak main kumsari mi chau ani lain anuin boral san lau maya chumi nu chuan bel tur dang ani lowa wangin ani te pani omna babria ain sonta a heta omna te hian anti du da hleya alai chin te chu ni bok ma sela chialo angin aom ani ber mai hunenge moti chung ani te ne na om nuwa chuan alo le kang be ta dewa asiam le hansong bol vel hi atalen nei thanalam takania wangin ani te bula om lai po hian anei tur siam tu bera atang thinani huna local zela chutia chialo anga omreng le ti du da to reng chu heleni chuan angai thei bik ta hau lo maya tlan chuana hun rem chang angai tu ta renga hun rem chang amu ma sak bera anin chu chhuwa sanin thingtlang kho pakhat gweina chuan akal ta daya chuta chuan hun sang kuk na thokin om kuala ahun lai chuan ai siam thiam zia le akut chuak tui zia chu ha hi pin an soi thinani tur manga mi atha nama saber chu kumsang khajaria somthum le pathum khan ania heti lai hian gweina francoisli drogo nena na atho lai ani nge heina om chung hian francois mai hi tha adu to khau lo maya thlathum chung chu ni somni pariat le october ni thumin karin he atho na ina cheng mi pasari ngot mai chu anei tura tur phulin asai lum vekani henga sai lum jinga hian pui thiam le sister te ba ka he in tloa leng lu te po antel ve nge ani engwanga he tianga che tho ta chiam mai nge ani ti hi riat mai thei ani lova he mi te chung kwanen hian in ti thiam lo na enge motak an nei rin na ero alian le ani Helen Jigado hi alandan maya chuan meiche zoi oi tak le nung chang tha tak ania frankoi sa le achung te atha po hian rin hel ngai na reng an hrelawani frankoi sa te chung kwa tha chimi nu hian aom na chu hun him lawa ngain au nau nu omna babri lam apan ta daya babria aom lai hian aom atanga re lo te ami bathum chu athile ta thot maya thi zinga hian ama ni ngei po atel ve nge ani athlen china pianga thina athleng ani deuh ber maya mi ei tura tur tela sailum chu anuam ti zong tak ani tatat mai ama ni ngei a sailum nu chuan lokmain lama kal lein chuta chuan asiama in hlona tura zong le a uipo awa chuan tiang dewin puan thui na thok Mary Jean lebu charity chungkwa chuan anei tur siam turin an lo roi le ta hlau maya hei nai ro hi chuan a phim khur ve deuh nge ni mun danga aw mang em chuan chet a tho ma ta lo dewa amai ro chu hunenge moti chung anom nu chuan a chung ril tui hal na chu alo chuak le ta a Mary Jean libucher le afanu chu an thile ta thot maya wa nei thlak takin Mary ifa pai ro chu a thi ve lo thunga a chan chu hemi panau pang hian enge mo hriat anei nge ni Jigado ye siam chu ai ve du hau lo maya thi na chuan a kalkan ta reng ani tin he khuwa om lai hian om na chung te ba ka mei thai pakhat a sai lum le bokani miswal van nei na chu ala kal tluang le a kumsang khajaria somthum panga meu alo her chua poin in thana le poi khoina chuan chui chua ala hlo lova Jigado po thamuang taka omin sa khorong bol tu mei chu om khom na huna asiam na amule tatlat mai
amai ro chu heta om chung hian a chet dan ati dang lam dewa sa kho ser le sang te ba ka an hun poimo le an thil nei hlu tak tak te chu ngai sak a ching ta le a athil ti thin chu reilo te a hriat chu ania an ban zui ta nge ani investigator lam an chak tok lo nge ni rin ai takin an man chu khara apoi khoi po siman hekin azwal tul maya mi sai hlum ba ka in rok thlengin a ching chhota a record mu mal tak chu om che lo ma se kum sang khazre somli le pakhat le sang khazre somli pakwa inkar khan om na hun le khuwa pianga chuan thi na in thla zar ba ka pol le mi mal thil lu tak tak bo om de urengani om na nga ya hian re tak om ngai me ulova kum sang khazre somli pakwa kumlai holvel khan ama hunata na thatura nga in jigado chuan rinis lam apan le ta a kum sang khazre somnga alo her chu po chuan jigado chu man alani talo cheu mai rinis a thlen hian University of Rinisa law professor Theophilina omin om nu relo te a chuan he ina omve Ross Tizier an chelo chu achan mu mal rial lowin athi vele ta a hemi nu hian he ina omve tho anom pui pakhat Rosalie Sarajin chu dam lovin athi zui vele ngal bok doctor te chuan Rosalie Sarajin hi ama in hunenge moti chung chu anen kol mana anun na chan tumin theito pan chu ani ma se jiga doi turman hi achak ema wangin chan chu a thei ani talova amai ro chu Rosalie Sarajini naddan chu ama loka thi rosti jeri naddan nen khan ai nang ani ti an mu chuaka chuta zet chuan jiga do po ahim ta biak lo nun nem le zaidam takangin langma se rin hel thil thuwa July ni khat sang khat zria somnga pakhat khan man ani ta ni kum sang khat zria som thum le pathum le sang khat zria somli le pakhatin kar khan jiga do hian mi somni pathum te ngot mai tur mangin a sai hlum manani amai ro chu miswal ban nei na chuan top chin aneya thil thalo le dik lo chu hai ngai lovin alo lang chuak mai thin December ni ruk sang khat zria somnga pakhat chuan Helen jigado chungchang chu ko ta ngai tu anita a puna tam tak alo lu chu ta an puna te chu chui zui ane ngal boka achan mu mal hrial lawa thi te ruang then khat po zir chian tura phor anile ta hiala fin fiana po re lo te a mu thei be se ani record omangang te chu khon kho min investigation chu an han nei ta tak takale an rin hel deu ruang anek sama piang mai chu tur manga sai hluman ni ti fin fia ani ta zela jigado po akoto pa an hual bet ta tak tak to a fin fiana omangang chu ko chunga chuan pho chua ani ta zela amai ro chuan puna le an fin fiana te an pho chua lai chuan jigado chuan aphana sa hleya an puna chu dot ani zia soin ko chunga chuan autrial na sa hleya ni ma se fin fiana alo lu bel zela jigado tan po tran reng thei ani talo hunre tak chung athu boi chu ngai tu ani nuwa ko chuan an case kallaya chuan thutluk na asiam ta a tur manga mitam taka sai luma wanga thiam lo chantir ni in February ni somni paruk sang khazria somnga pani khan mipui tam tak ma aza thlak theyang ber turin Helen jigado chu alu tan sak ani ta ni kum sang khazakwa somli le pani me thla vela Australian me che pathum lai that tu the Brona Strangler the Singing Strangler tia hriatlar Eddie Leonski hi kum sang khazakwa som pasari December ni som pani khan Edward Joseph Leonski ti ming puin New Jersey US alo pianga ama hi police American ania ana pan lai hian anuin atidu da le thina a thian de phei chuan Mama's boy ti in an ko thin hiala kum som mi vela ni atangin rui lo a khoi tana an chen na che vela mi poi a khoi na sata wangin naw pang sual tia hriat po a hlo hle ani kum sang khazakwa somli le pakhat khan US Army a aluta indo pui pani na vel po khan ralka pina fe chuak ve na sa hle ani amai ro chu sipaya hian re atang lova aban nuin Australia lama na chete thokin om zuya kum sang khazakwa somli le pani me ni thum khan Australian me che pakhat Evie Violet Macleod kum somli mi chu
Albert Park, Melbourne, Australia thia charania aruang atanga alandanin rehlum ninge ina langa amai ro chu aruang an char hian in rokna le pawng sual lama lang lova sualwang hrimhrima tha ni in alang berani athatu hian anhu ma athen thiam ema wangin police lam point han chui ngai na vak an threlowa ivi thi atanga thlaruka liam chauti in kumsom thum pakata upa Pauline Thompson jan na thokol am chu achin rial lowin abova achung ten police lama report an thelut tawata an hmu nun ber hian athona company in pon lama American mi pa tlerol ne na hmu an nia ma se he tlangwal hi tu nge ni ria anom mai lova Pauline hi aruanga tanga alandanin ivi thi dan nen khan e nang hlea re hlumemo uplum ni in alanga thochama thi ninge ya alana wangin ivi thatu nen khan thumun nia ngai ani evidence an hmu atangin a chui suin ha po ngor taka tho ania kumsang kha zakwa somli pani me ni som paria chuan Melbourne University lab technician chemistry liberia thok kumsom limi Gladys Hosking chu an thona tanga in lampana a holam abo zui velea achung te hian abo ti an hriat ma awangin arang theyang bera zui ngalania chirdum kara thia alo reng chu an muzuya ani po hi ama athita teang bokin re lumania ma se Leonski hian hemitum kheri chuan apoi khoilai lo mureng tu anom ti reng a hrelowa amai ro chu American lammi la tlerol tak ani ti bak chu witness sian soi thei anei chuang lova a mel o mangle a san jong te ro report a chuan an ziak lut thunga misual chu re tak tombo a har aniange hun re tak chung an ve nuwa Leonski chu man anita a American Army 52nd Signal Battalion sipai ni in Indopui panhina lai po khan alo chena saviau to ti te thleng chuan hriat chua anita a July ni som pasari sangkha zakwa somli le panhi chuan United States Army General Kota athu boy chu ngai tu azui ania hekna dang aron lu bel zela October ni som pali sangkha zakwa somli le panhia ngai tu chun zom ni in kot lama boina neu neu om chowa athu boy chu October ni som ni pariat sangkha zakwa somli le panhia ngai tu le ania November ni khat sangkha zakwa somli le panhi chuan thutlu na fel taksi amanita a Australian mei che pathum ngot mai rong taka atha wangin Eddie Leonski chu thitura achung thu rel ni in kumsang kha zakwa somli le panhi November ni kwa Pentridge stanina kumsom ni palimi chau ni in khai hlumanita ni Leonski chanchin be chan hian film siamania Death of Soldier ti ni in kumsang kha zakwa somriat paru khan ti chua ania ahun lai chuan a hit viau nge nge ani